Original LG ćelije, stavljamo ih u paket, pravimo dva zasebna paketa. Za primjer pokazat ću vam kako sastavljam dve baterije u jednu bateriju. Proces je prost, znači idemo 10 cimetrala i sada pravimo bateriju 36 V sa jakim kapacitetom. Ja sam ih sve poređao ovdje. Evo to otprilike kako izgleda, ovo je jedna standardna baterija. I uparujemo dve baterije u jednu jaku. Postoji mogućnost da ih stavljamo ovako, ali pošto devojka koja je naručila vozi neku specijalnu biciklu da mora u dužini da bude. Ja ovdje imam nekih mogućnost 45 cm, a 8,5 cm ovdje imam širinu, tako da mogu samo da ih stavim 4, ali pošto 36 V ide, imam dve vrste mogućnosti. Koje mogućnosti imam? Ako bi stavio ovako primjer, onda bi dobio 10 cimetrala, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 i to je standardna 10 cimetrala i onda je puta 4 u paraleli, ali ovo nema mesta pošto je dužina je 40-45 i usko je ovoliko, znači treba joj ovako prilike baterije. E sad kad bi ja radio ovako, onda bi dobio 20 cimetrala, to jest 84 V i dobio bi, znači ovdje imam 2,9, dobio bih nešto 96 V, znači sa ne znam 10 i nešto 11 amper sata, ali to ne može da igra igru i moramo da prepakujemo ćelije na drugačiji način. Moramo od ovih da napravimo 10 cimetrala. I kako to ide? Znači od dve ove što radimo spajamo u jednu. Evo kako to ide. Znači isto, znači samo pravimo 10 cimetrala. Dobijamo znači od ovih 4, vraćam u jednu i samo ih preokrećemo ovdje da dobijemo ovdje, evo znači dobili smo jednu cimetralu, sad smo drugu dobili, evo sada ide treća cimetrala, to je 3S, onda evo 4S ide, ovo je 4S i evo ga 5S, znači sad smo dobili pola od toga i imamo drugi deo baterije. Idemo na minus, znači ovo su plus, ovo su minus, znači sa plusa nastavljamo na minus. I evo dobijemo 6. cimetralu, evo je sad 7. cimetrala. I kako ide, znači ako je ova ćelija 4,2, onda je se ukupno 10 puta po 4,2 dobijamo 42 V ili nominalno 36 V. Evo znači i ovdje, evo ga, i ovo imam još samo da prevrnem. Dobili smo sada 10 cimetrala, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cimetrala, svaka je po 4,2 V, 4,2, znači to je 42 ukupno i računa se ovdje 2,9 puta 8, toliko dobijamo taj, kako se zove, ukupni kapacitet. I sada ukupni kapacitet u watt satima. I sada bi ja ovo trebao da spojim, inače ovo sam sastavio od ovih svih malih kockica, ovih sam sve to sastavio. Evo ga ovdje, ovdje ga uklapamo. Sad smo dobili tu veliku, malo da je spojimo bolje. I najbolje je da to mi lepo prekopiramo ovako. I onda imam okretanje
Znači imam tako. Evo ga. I ovdje ovako. Evo ga. Evo ga. I to smo uhvatili. I imamo okretanje sada. Moram da vodimo pažnju. I sad ćemo ova dva da sastavimo. Evo ih ovdje. I onda idemo te zupce. Evo ga. Malo čekićem. Dobijamo bateriju. Sad, šta treba da radim? Znači ja sam sad ovdje dobio sam 10 cimetrala. Kao što se vidi, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, to je 42 volta i jako obavezno to su ove trakice, što mora da ih polepimo ovdje i to ću isto doradim. I što sam rekao, radimo izolaciju ovih termobužira. Na svaki ovaj plus mora da se stavi ovdje izolacija prilikom punktanja i svega toga, da ne bi došlo do probijanja ćelije, da se napravi požar. Radimo na to, inače ovak je sa svih ovih strana i onda i sa druge strane. To će sve biti polepljeno, spremno za punktovanje. I evo, nakon toga što sam ih sve polepio, ostaje samo zatvaranje. I onda idemo na pripremu za punktovanje. Uvek to, evo ovako. I ovdje imam 3 vrste nikel traka. Debljina trake je 0.12, 0.15, 0.20, zavisi kojih imam. Imam prave, imam, ove su mi prave nikel trake, imam kose, to su mi iz one velike kutije i u ovom slučaju idu ove kao merdevine i one su jako dobre zato što ubrzavaju punktovanje. Kad bi išao sa ovim klasičnim, kad bi išao onda bi morao da sečem ovako, pa bi onda morao da pravim ovdje, pa da dupliram, znači ovo mi je mnogo više vremena. A sa ovim, što ja zovem merdevinama, to mnogo brže ide i ovdje ja batim izvode i to ću da polepim ovdje, da to brzo ide, da ne ispada. Inače ako to ne zalepim, to će da se raspe sve. Evo sada, da bi ja to osigurao da se ne bi to meni razletelo, moram to da jako vodim računa da zatvorim. Zatvorit ću ga evo ovako, znači zatvorit ću ga ovdje, zatvorit ću ga i ovdje i preko sredine i onda kad budem punktao, nadam se da to neće da se otvori. Znači evo tako, to je jako bitno da se to ne otvori, ovo što smo mi napravili da se ne otvori. Tako, tako da je ovo sad baterija sigurna za punktovanje i imamo ovu nikel traku. Neko kaže da je to nije original, da je ne znam ovo ono, ti dronovi što ima kao neki likovi kao rade za dronove. A kao stavi ga u kiselinu, pa nemam pojma, kao ne znam šta se dešava, mislim gluposti bez veze. Evo ga ovdje prvi negativ, minus. Sečem ga, ništa klasika, sečem ga, evo ga ovdje. Sečem ga ovdje. Evo kako ide.
Jebem ti makaze sine, gledaj što sam radio, pičko mater. Ništa i samo jedno ovdje piknem. Jedno piknem ovdje. I to mi je ovako. To je spremno za punktovanje, možda se punktuje. Moj aparat ručno pravljeni. Ja sam imao i 3 kupovna pa nisu valjali. Ja se brzo greju. Ja to otprilike stavim na 6. Znači tako, znači, otprilike unutra ima transformator. Ploča AC struja, odavde AC struja koja pretvara u DC struju. Timer i to dosta, to ću jedan put jedan klip da uradim. Idemo za punktavanje. I znači radimo 3 puta po 2. Radimo 3 puta po 2. Kako to ide? Sad šta je jako bitno? Jako je bitno da imamo naočare. Bilo kakve naočare da imamo, jer odavde možda pikne varnica u oko i to nam ne treba. Ne treba da idemo kod majstora za oko, stavljamo naočare. Jedan, dva, 3. Idemo dalje. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sljedeće, znači ovih 8 komada čine jednu ćeliju. Svih ovih 8 komada, što sam ih ovdje postavio, to je jedna jedina ćelija. Tako, još malčice. Mora jako da bude urađeno. Uvijek ide 3 puta po 2. Tako. Ovo je sad dobro uhvaćeno. Idemo dalje sa punktovanjem. Iskidamo sada ovu vezu prvu. Da bi mogli to zapunktamo. I spajamo. Znači ovo nam je -1, ovo je dvojka. Trojka i četvorka. Spajamo dvojku i četvorku. I imamo otprilike ovako da uradimo. Uvijek sečemo nikl traku do kraja. Jedno parče skinemo. Evo ga. I ovo je prvi spoj. Što će da uradimo. Evo ga ovdje. Idemo punktanje. To je između druge i četvrte. Isto mora po 2 puta da se opunkta. Evo ga, još malčice. I sad nam ostaje da sastavim, znači ovo je negativ, prva simetrala, ovo je druga simetrala. Ovdje nam ne treba taj izvod, ne treba nam ovaj pin, pa tako možemo odmah direktno
da ga upuntamo. Evo ga ovdje. I u ovom slučaju spajamo 8 ćelija u jednu i onih drugih 8, to je prelazak simetrale sa simetralom. I ovo što radimo ovdje je jako isto bitno. Ako napravim jedan zajeb, napravio sam mu totalni zajeb, to može da se zapali. Opa, nije strašno. Dobro. I imam još 4 komada. Evo ih ovdje. To je ovaj drugi deo. Ovaj ćemo da stavimo, jer ćemo ovdje da lemimo. I evo, to nam je jedan spoj. Sve to lako izgleda. Evo ga je tako sve redom do kraja. Tako, znači to je taj jedan spoj. I onda idemo na sljedeću. To treba da raskočimo. I onda imamo taj sljedeći spoj. Sad je to nije opasno. Kad uporimo drugu stranu, onda će biti opasno. Da ja to ne snimam dalje, znači jednostavno sve to ima dispunktan. Pa ću pokažem na kraju kako se to sve spojilo. I evo ga, nakon punktovanja svih ovih ćelija, idemo u zaštitu i ostavljamo krajnji minus i krajnji plus. To neko radi kaptom trakama, ali ja to ne radim kaptom trakama. To ja radim normalnim ovim trakama. Evo ga. Jako je bitno ovo da se izolira, da ne bi došlo do kratkog spoja. Evo ga. To je to što se tiče izolacije. Još malo sitnice ovdje ima. Evo ga. To je sad dobro izolirano. I imamo ove pinove što smo ih dobili. I onda idemo sa druge strane. Ako smo radili ovdje početak minus, znači prelazimo sa ove na ove, znači ove dve dobijamo ovaj sljedeći pin odavde, 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 odavde i odavde dobijamo i to je 10 simetrala povezano. Jako je bitno da napravimo izolaciju na ovim sljedećim ovdje što dolaze, da se ne bi spojilo. Ako se spoji dolazi do opasnosti. Znači radimo ovaj deo i obično idemo na minusu i idemo u punktavanje.
Sad je ovdje malo više opasnije. Jer imamo drugu stranu koja je spojena i svaka greška može doći do paljenja. I to je sad jako opasno. Svaka jedna greškica košta. Evo ga. Tu smo napravili prelaz. Evo ga. I tako sve do kraja. Odradimo to, spojimo i dobit ćemo 10 simetrala. Razumete? Znači ove 4 idu u grupaciju i ove druge 4 idu u grupaciju. Evo ih. I još ovo ostalo. I to je ta grupacija. To je cijela jedna simetrala. To je druga simetrala. A što je jako bitno, kao što sam rekao, ovo je bitno da ne spojimo ovo s ovim. Ako spojimo, dolazi do paljenja. Veliki otpor bez osigurača. Eto ga, još malčice. I onda ovo otvoramo. I onda sad imamo sljedeću grupaciju. A ovu ću grupaciju da zatvorim, da ne bi došlo do kontakta. Evo ga. Evo ga. Kao hirurg što radi. Sad radimo ovu sljedeću grupaciju, tako sljedeću i onda završavamo to do kraja. I evo na kraju sam završio. S ove strane sve sam ispunktao. I s ove strane sam ispunktao, samo što sam ovo izolirao. Kao što sam rekao, znači simetrala po simetralu zatvaramo, samo što su ove duple. I ovdje sam izvukao ove pinove, pa ću da pokažem kako se to provjerava. A pre toga zatvaramo ovu bateriju, da ne dođe do nekog spoja kratkog. I tako to je jako bitno, da nemamo tih spojeva. Evo, znači ovo zatvaramo. Pinovi su nam s one druge strane, s ove samo zatvaramo. Evo ga. Znači zatvaramo ga samo. Evo, tako. Idemo na zatvaranje. I više nikad neće doći do bilo kakvog kontakta. Eto sad ovako. To sada zatvaramo. I malo to bolje ovako. To malo bolje. Da se to ne bi lepilo. I ovo može da trpi visoke struje, pošto ima 8 ćelija. Svih 8 ćelija zajedno rade. I imamo sada da odradimo provjeru svih ovih ćelija kako ide u parametrima. Idemo kompletnu provjeru svih ćelija, ovdje će da piše 3,6 volta, 3,6, 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 znači sve u svemu cijela baterija je puta 10, 36 volta. Evo idemo da izmerimo kod celokupni napon. 36 volta, znači sve 3,6, 3,6, 10 simetrala puta 3,6, dobijemo savršenu bateriju, 36 volta. Evo, pogledajte još jedan put. 36 volta. To je to, savršena baterija. I došlo je vreme da postavimo BMS ploču koja ima ovako povezivanje sa Bluetoothom i onda se sve to meri. I ova ta ploča je otprilike 20 ampera. To je za motor od 350 W. I imamo da zalemimo ove pinove, to su simetrale. To tako ide jedno po jedno. Evo, otprilike to je to. I tu su ovi pinovi, pošto će mi ići ovdje, ići će mi ovdje na kraju. I sada ću ja da tačno da vidim koliko mi treba. Znači ja ću sada tu da uhvatim sa trakom otprilike koliko mi treba. Evo ga otprilike ovdje. To mi je ta prva pozicija. I onda idemo na seckanje. Evo ga ovdje. I što onaj kaže, upaljač majstor naš, kao neko me unizio, kao naš, on je pametan, a ja sam upaljač majstor. A taj prijatelj nema pojma. Majstor iz fotelje. Tako, svako ko komentariše nešto, ja ne vjerujem da je iko ikad nešto spojio. Evo sad idemo prva simetrala, pošto je ova negativna. Ide prva simetrala. Ako mora se zalemi malo bolje. Onda idemo na sljedeću. Evo ga, druga simetrala. Tačno koliko nam treba. Kažem majstor upaljač. Upaljač majstor. Komentator iz fotelje. Ovo je treća simetrala. Treća i tako do zadnje.
Idemo dalje. Ovo je 5. Evo ga. Znači ređemo to, bez toga ne može. Bez toga ova moderna baterija ne može uopšte da radi. Malo treba da se stegne kalaj. Da, kaže, ne stavljaš pastu, kaže, ne stavljaš pastu. Pa nemam ja kineske paste, nemam ja kineski kalaj pa da stavljam pastu. Prošlo je to vreme pasti, flux paste, to više sa nemačkim kalajima ne postoji. Za ovaj kalaj, ko nije upućen, ne treba flux pasta ili koja već pasta. Tako da, ko misli da je pametan, nije pametan. I ovo je 9. Ima još jedna do kraja, ali to je sad magija šta će da uradimo. Šta će na kraju da se desi, to će sada pokažemo. Ovo dobro, ovako vrtimo, i šta ostaje? Pošto je ovo 14 simetrala, BMS-a mi imamo 10S, sve one idu zajedno, u ovu zadnju. Znači ove sve idu u jedno. Da, to je magija. Kod ovog BMS, a drugi BMS-ovi kako već imaju, onda se tako rade, ali kod ovoga, pošto je ovaj univerzalni, sve se spajaju i onda se na ploči u aplikaciji to podešava. A inače u ovom slučaju 14S se pretvara u 10S. Evo ga, još malčice. I imamo zadnju ovu, 10. I kad smo ovo zalemili, idemo u osiguranje ovih gornjih spojeva, da ne bi došlo do nekog kontakta, bilo čega. Evo ga, i to zatvaramo. I to zatvaramo, da nema kontakta. Evo ga. I to sad ne može nigde napraviti spoj. To jest da zalemimo. I kako se to radi? Idemo ovo da ovde zalemimo. Obično se hvata ova srednja. Tu. Evo ga.
Evo ga. Evo ga i ovdje. Tako i sa druge strane isto uradimo. Bitno da ne idemo na same ćelije, nego idemo između njih. Tu nema visoko opterećenje grenja, nema visoko grenje. Evo ga. Evo ga. Evo ga BMS. I šta sad na njemu imamo? Imamo C minus, baterij minus. Idemo na baterij minus. Znači sa BMS-a spajamo baterij minus, evo ga ovdje. Baterij minus na ovo ovdje. I ja sam to sve zalemio i sad idemo da pritiskamo da vidimo šta će da se desi. Evo ga, lagano ide. Malo da se stegne. Onda sljedeća. Evo ga. Evo kako ide. Znači sada se ne greje ćelija. Ništa se nije grejalo. Ovdje može da se doda. To je uhoćeno. I da ne bi napravio neki kontakt. I to ću isto da izolujem. Znači sve mora se izoluje. Evo ovdje izolacija. Evo ga i ovdje izolacija. I to je sad spremno da se sastavlja. I evo je baterija uhvaćena. I ostane nam samo konekcija. Da ga konektujemo i da uđemo u aplikaciju da ga podesimo. Ako ništa ne dimi, a svetli, evo ga svetli, ovo je dobro. I još samo da mu stavimo ovaj senzor za temperaturu, to ću malo kasnije. Mogu da ga već konektujem, to jest prikačim da ne mora da više odavde. Evo ga. Ovo je dobro. Baterija je dobra. I posle znači vadimo glavni minus i glavni plus odavde. A sada ćemo otići u aplikaciju da vidimo koja je najbliža ovdje. Evo ga. Znači ova mi je najbliža 20 ampera, piše ovdje. I sad ću u nju da odem. I ona mi je sada u 10S, ali nije podešena. Morao bi da je podešim ovdje, da stavim 10S, pošto ona ima 14S. Znači 10S. Ok. Vraćamo na glavno podešavanje. Prihvatio je sve. Pak undervolt, znači treba da idemo u podešavanje baterije. Open ovo i onda tražimo 10S. I otprilike prvo podešavanje. Prvi parametri. Evo ga. Znači sad bi bilo kao ispravno, ali mi sad treba da izračunamo koliko to ima. Tačno ukupno amper sata, znači ide 2,9 puta 8 u paraleli 23,2. 23,2, idemo u aplikaciju da je ukucamo. 23,2. 23 i 200 i ovo sljedeće 23 i 200. Ok,
urađeno, evo ga, znači sad je na nekih, još mora da se kalibriše, znači moramo da idemo u kalibraciju, to ćemo kasnije da uradimo. Znači bitno je ovo da smo uradili i da je sve podešeno sa aplikacijom i da napišemo ime, napišemo Knjaževac, tačno znam ko je. Ona je memorisana i ona je sada tu. I ovdje smo uradili i ovdje smo zalemili plus i njega ćemo isto izolovati. Bukvalno sve ide u izolaciju. I onda možemo da zalemimo zadnji dva kontakta, evo ih ovdje, plus i minus. I evo ja sam ubacio ovdje osigurač fizički 40 ampera koji stavljamo u bateriju i to će u slučaju ide još jedan osigurač manje od 30 ampera, ako taj prođe da sagori i ovaj ne sagori, onda će ovaj na kraju ostati zadnji u slučaju nekog paljenja da on izgori. To je obavezno, mora se stavlja. Svako ko radi bateriju mora da ima osigurač od 40 ampera. Tu na krajevima stavljam konektor XT60, ja već imam ovdje jedan koji ću da zalemim. Znači na samom ovdje to ne je mnogo dugo, znači evo otprilike koliko se to lemi. Mora što brže da se uradi da se to ne bi rastopilo. Ne mnogo, evo toliko. Plus, ovo je plus, znači ova ravna površina je uvijek plus. Evo ga. Ovo je dobro. Tako. To sam zalemio. I imamo da ga skupimo ovdje s ovim termobužirom. Ova izolacija, ovo je kako radim. I upaljač majstor, što je ona rekao, majstor upaljač. I onda posle stavljamo minus. Minus će biti ovdje. Na drugoj strani, to je glavni minus sa BMS-a. Evo ga termobužir na minusu. I njega isto lememo. Imamo osigurač u slučaju ako dođe do nečega, to će odmah da izbije. Ništa se neće pokvariti. Da, i ja imam lošu lemilicu iz tog razloga zato što mi lemilica od 400 evra crkla koju je radila godinu dana. Tako pametnjakovići. Toga palamude vrale. I ova lemilica od 1000 dinara. Znači lemilica od 1000 dinara lemi bez problema kao što lemi ona od 300, 400, 500 evra. A ja hoću da kažem da nije stvar u lemilici nego je u znanju. Ko ima znanje on ga ima. Znači sad imamo power i treba da izvodimo charger još. Ovo je DC metalni 5.5 2.1 i njega isto kao standard stavljamo da može da se puni. Evo ga, znači ovo u sredini nam je plus. Evo ga, to malo proljuje. Evo ga, znači kako ide. I onda stavljamo isto termobužir. I sada radimo ovaj negativ. I ova konekcija spremna i može da je montiramo na bateriji. Evo na kraju ostalo je da povežemo ovaj punjač. I prva faza, to je plus faza, evo je ovdje.
Zalemit ću je direktno na bateriji. I ostaje minus, ja ću njega direktno na ploču ovdje da zalemim, tako da neću imati nikakav problem kasnije. Evo ga, to se uhvatilo dobro, samo da provjerimo da li je to dobro, drži se ekstra, super se drži. I sada imamo power ovdje, imamo punjač i to je baterija spremna za rad. To je tu jako bitno da razdvojimo ovaj BMS od ćelija sa kartončićem jednim. Tako eto, ovo je debelo, možemo na pola ili na 3, sad ćemo probamo na 3, evo već odgovara i zatvaramo ga i može ovaj termosenzor isto da se stavi negdje na sredini da bi isto očitavao temperaturu. I mislim da smo bateriju završili. Evo došli smo do ovih traka da ih stavljamo. Ja sam od ovih svih izabrao ovu najveću, pošto neću imati problema tokom montiranja. Evo jednostavno ovako ubacim i idem na feniranje. Samo ovo da sklonim da se ne bi skupilo, jer ako mi se to skupi onda šta sam uradio, mogu da bacim sve. Idem na feniranje, tu mi je fen, evo ga ovdje. I to mora lagano da ide, da ga ne bi probio. Pošto imam BMS koji može na istome da puni i da prazni, uključit ću ga ovdje. I sad ću probam da ga punim, pošto je 42 volta. Evo da ga setam na 42 volta. Enter. I 10 ampera, ok. Evo ga. Puni 10 ampera. Bez problema. Ovo sve je završeno, urađen kako treba.